Selamat malam balauco inek maneng ti bertekasek baka ikan ngaban mangkok keteluk mayuah baka beluah nyaro areng riceh bungeh baka ungguk menyate buah bedau mansau. Begulai ngaku inek maneng kumang jegit endun jelegit lijit miet anyam pisit turun dua. Ngerjang sumpit lasek palak temaga lajo bejarit ngentek kekepit kerigai pisit rareh pateh tiga. Nama berita kita balauco ini ti semampai bisik mayo ini datai ngundang duduk entap balauco. Anang baka buang menjaga selepek batu. Anang baka riga ningkap berkeh batai yang tungyang tungsayang. Lama ini nak lepas ruai pelandai panjai kita ucau ketegal ti mayu aku yang singkang kaki ngagak ganyuah tikung pelabuah temawai kemalai. Tu ini datai baru mai ke kita buah ramai ayam nyawa nunggu lemai. Nyirap ke kita serengkap genap buah mawang ngambil bela empit nyepek mimiet nak masai kenadai. Baka kelemai tau ini mai dua bengkeh cerita. Di pedua balau coba messenger menyadek kita yu tau ke admin Peciban tau ke bak WhatsApp ini empu. Terima kasih ya. Ngagaya ti udah berkongsi cerita pemerintah lemai sunyi ruai kita ucau. Tau dia ambil nyadi kelalau tengau singkang kaki berjalai. Laban dunia ukai semina dewan mensia ngau jelu. Teng antu megak. Turai balau ucau udah disuruh menyadek kita ayu bekas lama berbuai ke leka jako inyau. Biar megak sepia tinak keman sebedau ya dikerendut ini pansuat keruai kita ucau. Leka jako iban ti dikena ayu nyeruri genap bengkeh turai balau ucau ti di pedua bak ruai kita tu megak. Jako iban adap kemenua ulu ucau. Minta ampun. Ente bisa leka jako ti nak kalak didinga kita. Dua bengkeh pengingat tau di pedua lejan nyadi kenama karawang. Ibu kita lejan tau cok gawak nyadi cleaner. Ba saleh site util ba pelilih pasal lama sibu di tau cok. Jadi empai lama tau kenuk kok lejan tau cok. Ba saleh site util ba pasal lama sibu nyadi ya. Mayuah utai nyelai udah nyadi bak lejan sekumbang ya ti gawak nyadi cleaner. Ari ya agak bunga semuanya ucau. Mayuah bengkeh util dan dua ya gawak pupu bangsa orang ngau tudah tuai begulai. Ari util mit nyentuk ke util ti besai udah dua lejan gawak makeng bak pelilih menua sibu di tau. Cerita tik terubah tu cok maya lejan gawak bersite util lama. Ente nak salah ingat tudah tuai ucau utilnya sigi udah bisik maya lejan lagi mit munyak tahun 70-an keliau. Siang harinya jadi kena ku lejan ucau udah tembuk ngintu diri ba pentri lejan laban tik tumu makai tumu maya berengkeh gawak. Laban mayuah bilik udah puang, laban orang mayuah pansut tengah harinya ucau. Baka selama megak, tudah lejan bebaik ke truli dua engkeh perengka dikena meresi bilik util. Utilnya, laban ti util besai, bisik lip dikena nurun ikai. Lip bisik duit tai, sitik lip bumba. Medak lip sitik lama nak nurun. Tamak lip bumba tu dah lejan tu tadi ucau. Laban pintu lip bumbanya gak dulu tukang. Tamak me tu dah lejan lipnya lalu ngenyek ketuwi ringkat 3. Bak dalam list bisik empai tik bilik dia suh orang persa lejan mayanya. Enak mukai-mukai lipnya tadi tak nak ngetu bak ringkat 3. Tang menyau ngelebus ngagai ringkat 5 kian. Selama tau sige ngetu dulu liap bak ringkat baruah sebedau yang nampung pejalai ngagai ringkat tinggi ge. Meda bekenya. Ndak ga lejan kiruah nau cau laban ada utai ga di perumban ketudah tuai nau.
Pihak kena ko rundiang lejan ucau. Datai lejan beringkat 5, pintu liep pen tukeng. Pedak lejan, bisi siko ini tuai urang. Nyau bungkuak peniau ini tuai nyop jalai tamok begadai-gadai ngagai liep. Lejan, labanti gerah mulut lalu nanya, kini dini, ni balo dek nadai ngau, dapat dep jalai lagi, ke kini dek, nike tau kenurun. Pihak ko lejan ucau nyapo ini tuai nya tadai. Ringkat 17. Ko ini tuai nya nyawut tudah lejan bako tiringat ucau. Nadai ringkat 17 ini, nakok ringkat 12 saja. Ringkat 13, tangki ai, ko lejan ga, seraya ti niliak gama ini tuai nya ucau. Teng memua ini tuai nya, nak ulih dipedak lejan nau laban mua ini tuai nya, lindung laban buat ini tuai nya ti gerusu panyai. Betengan dado, nak ditancang nya. Ringkat 17, ko ini tuai nya ga, nyawut majak dekat ngelawak ringkat 17. Mada bekenya, lejan nak kekiruh nal. Ngadang di ni, aku dekat ngenyak ketuya liap nyen. Kok lejan seraya mansak belakang ini tuai nya ucau. Berjalai ngelawak tuya liap muak ke kanan ini tuai nya. Laban, ini tuai nya tadi ti berdiri ngelindung tuya liap. Lejan datai gebak tuya liap. Lejan tak berasa liat ati ucau. Nemu kita ucau, tuya liapnya amat bisa lumur 17. Nai, namo selama tok nakak lumur 12 saja. Pihak ko lejan, jakok kedirek dalam hati. Kak bubuyak nemu lejan ucau. Teng me lejan ngai kiruah ke utai bukai. Ada dinyak ke lejan metui ringkat lumur 17 nya tadai. Liap penada nikik begadai-gadai. Ati lejan din, nak nemu tunga agi, ku kita mayanya ucau. Dup dap aja, meh, atau tudah tuai. Nama nak utai ti dipedak aku lagi, maya pintu liap terbuka beringkat 17. Pihak kena ko, aneh ati tudah lejan jakau ucau. Naka aleh meh, tudah lejan ngemerani kediri, dekat nanya ini tuainya baru. Teng meh, maya lejan tik nguing ngagai ini tuainya ucau. Pedak lejan, nadai mensia git dalam liapnya ucau. Semina siku tudah lejan geli-geli dalam liapnya. Nak berasai, pala patung tudah lejan lemi, lejan pun lalu terduduk, bak dalam liapnya ucau. Ya melejan baru dekat ngangkat kediri, pintu liap pun terbuka. Pedak lejan, tamak 2 ikut melaki bini lalu berjakau. Nai bo, nama dia nyau terduduk dah, pihak kuinoknya, nanya tudah lejan ucau. Ringkat berapa tenuk, kok lejan ke nanya inoknya ucau. Ringkat 12 tu ibu, nama dah, dekak ngagai ringkat berapa ibu, ko inoknya ke nanya tudah lejan baru. Kak ngelawak ringkat 3, tadi nyau ngelebus ngagai ringkat 12 kita ke. Pedak lejan, keniang inoknya, dikeriwut ke. Ningo lejan munyinya ucau. Lejan bedau puas hati, ya pun lalu angkat gadai-gadai, nilai lumur ba tuil liapnya ucau. Bedak lejan, nakak lumur 12 bakal selama tuil liapnya. Nama me balos bayan balan tu nunek siang hari raya. Ko ati lejan din ucau berjakau. Nyau celap,
asai se tu dah lejan ucau. Ngau dui kop laki bininya meh. Tu dah lejan nurun ngagai ringkat pemaduk baru hautil. Ngai nyadi gawok tu dah lejan mayo ucau. Lejan lalu minta pemenau pulai lemainya megok. Isik lejan nyau nyilo asai kedekak tabian. Seminggu maneh metudah lejan celap angat ucau. Tajak pun piak. Lejan nak kalau nusi kebala ngau ya gawak. Utai ti udah nyadi bayanya ucau. Nangi mejaro. Ngai ke dikumai orang bulak. Tajak pun bala bakiah lejan kalau nusi. Ini tuainya sige bisa ayan dipedak bala cleaner ti. Udah ngemadu ke direk gawak bautilnya ucau. Lejan ukai ngai mindah gawak dia kena kutudah tuai ucau. Bayak setahun dok magai. Lejan nyau ke pincin. Au nyak main akak pengingat lejan. Empai lama ti kudah ucau. Pengingat sebengkah tau. Nyadi maya lejan lagi biak ge ucau. Lejan maya nyak gawak ba sebengkah util. Jelan dia pemesai ba pasal lama sibu dia megak. Laban ti bedau bisik rumah kedirek bakal kedia tau. Lejan ngau laki nyiwa ba atas kedai makai ba pasal tebiang air batar aja yang. Pulai gawa are util bedarat metudah lejan jalai kaki mansak pasal malam ba palan lama subuh. Maya utai nyak nyadi lejan gawa muak ke malam hari bisa siko ga bakiah lejan ti benama seneh ngau ya gawa. Seneh tau ucau urang asal hari kena wit. Sedua ya gawa berengkah hari jam 7 lemai nyentuak ke 7 pagi. Pengawak sedua sebakiah bergumpul ke karuang tilam, karuang pangal ngena mesin basau ti besainya. Seminggu siap malam, seminggu ga siap siang. Bekanya mai sidak ti gawak nyadi cleaner berganti siap jam mayanya. Engka nyau ka jam 2 dini hari dalam asai spek lejan ucau. Laban tu dah tuai nak tentu ingat ke jam ya kebenar. Benung tu dah lejan mantai ke gare are dalam mesin basau. Nak mukai-mukai. Tandan bau ya. Asai ke bisik berasai ditawih orang. Dingo lejan. Bakiah ya seneh. Lalu berjakau ngasuh lejan nganyuang selap tilam. Ngagai bilik util. Lejan nyau nak ingat ke lumu biliknya age ucau labanti. Udah kelalu lama. Cerita tau. Nyadi urungnya tahun 1984 tau ke 1985 piau. Lejan lalu ngau aja ngagai bakiah ya seneh. Lejan ti nyawutnya tade ucau na maliak ngagai senehnya. Seminak ninga seneh berjaku ari belakang ya aja. Tembuk mantai ke garik semua ari dalam mesin basau. Beguai metudah lejan mai karuang tilam ngagai sebengkah bilik util. Nadai lip util mayanya subak kena kelejan ucau. Ngenak tanggaknya meh. Laban utilnya seminak 3 ringkat aja. Orang ti minta karuang tilamnya diau bak sitik bilik bak ringkat 3. Bilik pemaduk tisi sekali. Datai bumua pintu. Lejan pun lalu ngenyek ke luciang. Bisa 3 kali metudah lejan udah ngenyek ke luciangnya ucau. Enak mukai-mukai. Pintu penamak bilik utilnya terkerbak gadai-gadai. Nak ke tukang besayaman. Tiliak lejan bilik nyagi petang. Nai dini orang tegak kok lejan dah kok kediri ucau. Di kangau kelejan nadai kurang nyawun. Munyi orang jakau bisa gak didinga tu dah lejan ucau.
Tamo metudah lejan begadai-gadai ngelawak katil laban ia deko ngengkeh ke karung tilam atas katil. Mayo ti ngengkeh ke karung tilam atas katil, mata lejan bisa merniang tungok ke sukut katil. Pedak lejan bisa ayah seorang berdiri degi-degi. Baka ti ngenak baju hospital tang nadai kaki degi-degi merniang tudah lejan ti nganti karung tilamnya ucau. Tajak pun biliknya petang tang ngenau du urangnya di pedak tudah lejan ucau. Kita iga sama nemu ucau ukainya besai na ga bilik util katil megandak besai na munya. Nyak meh kenok ko tudah lejan ucau. Semak mati kedak utainya ngau yo. Lejan pen ada nyerawah lalu belanda pansut ari biliaknya rari nuju tanggo. Teng meh maya lejan baru dekat datai bapala tanggo. Pedak lejan bakiah ya seneh degi-degi nyanduas pangkat kain manai. Lejan pun lalu merap seneh ngau sabar-sabar. Lapa di sana namo tai ngano daiknya Belanda ngau sesabar. Pihak ko seneh ucap nanya tudah lejan ti nyabek merap yo. Lejan na nyawut bakiah ya seneh majak ke nyabek aja. Iriang seneh metudah lejan pulai ngagai bilik nu belelek. Nyau kelama baru meh tudah lejan nusi ngagai bakiah ya seneh. Utai ti udah nyadi boyo tadi ucau. Ninga lejan madeh ke bakiah ya seneh ngasuh yang anjuang karung tilam ngagai biliknya. Dia seneh pun lalu madeh. Aku to baru datai ngambek garek rangkai. Lalu bedau tamak bilik mesin basau ari tadi. Utai bukainya nyaruk direk beduan deh. Pihak ku seneh ucau. Nyak me lejan asai kedeka biro asai kedeka kemai ku kita ucau. Ninga bakiah ya seneh madeh munyinya. Reti ya ucau. Sigi ari bilik nu bebasuknya me lejan di kedua nu tainya. Bilik nu lejan nganyuang karung tilamnya tadi. Sigi nak kalau nu orang diau kenu ko seneh ucau. Biliknya puang. Semina nu orang engkeh ke perengko ti udah jai bako tilam ngau katil. Nyak meh tudah lejan nyau lemek tulang ningo bakiah yang munyinya. Ngujuang ke lejan tabin. Nyau nak leh adap tudah tuai menyau ucau. Udah ga utilnya util lama. Bisa utai nak maneh ga nguan. Nadai petan nasai ke bisa urang mansak belamo tungok ke belakang maya gawak malam. Pihak kena ke lejan ucau. Nyak meh nak dua bengkeh pengingat ibu lejan ti gawaknya di kelina util ucau. Nyaja hari ini. Antik leka jaku ini bisa ngasuh hati balau ucau enseriban begelemak nancum tajam. Ini minta ampun hari punyong palak nyentuak ke kukut kaki. Kau pernah ini merinal lemai sunyi. Engau orang cabuah ngeruahai. Arab ke jakuk kita bangsa hiban nak leleng bakambun midang teringkas tawas. Antik kedap agi ketap-ketap bakuan kanan ini sigit datai baru. Merindang kita balau ucuk ti meruan nganti ini. Mai buah kemanti ayam nyawa. Nyajo, terima kasih ya. Bye-bye.